pero de debate y demás, los grupos de trabajo, pero... Para venir a Dolomitas, natural, pero también tenemos que ver que detrás de esta belleza natural ha estado seguir fabricando hierro, porque dolomitizazio faseak izango litzateke egurra bezala. Naiz eta musika oso ondo izenen eguraldia da. ¿Te vas a meter un focazo al...? Si el que crezca en el sentido contrario a la ley de la gravedad, da una por su cuenta. Por eso, visual, la otra pasa por detrás de una, o sea, es un poco... Este es el único que nos queda, ¿eh? Por eso se ha protegido, porque es el único que se ha conservado en sitio. Desde los años 20, pero... Sailburua, Karrantza Aranako alkate jauna eta zinegotziak, Enkarterritako mankomunidadeko presidente anderea eta baita Enkarturreko arduraduna, museoko eta parketxeko lankideak, jaun Andreok, egun on guztioi. Eta eskerrik asko lehenik eta behin zuen gonbidapenagatik eta antolatu duzuen bizitaldi honengatik oso aberasgarria eta eskertzekoa. Eskertzekoa baita ere kultura foru zuzendariari, berton ere bere erantzunkizuna duelako. Eskerrik asko egunez egun urtez urte gure patrimonioaren alde erakusten duzuen konpromisoagatik. Sailburuak esan egin duen bezala, kultura ondareak gure lurraldearen eta gizatalde baten bilakaeraz informazioa ematen digu. Ondareak gure historia hurbiltzen digu eta oraina ulertzen laguntzen gaitu. Kultura ondarea hitz egin dezakegu, baina baita industria ondareaz edo baita natura ondareaz. Nik uste dut hemen denan uztartuta dagoela. Baina kultura ondarearen zaintzak asko esaten digula, esaten zuen sailburuak eta apustu hori egiten duen herriaz eta hemen, bertatik bertara gure historia ezagutzeko aukera eskaintzen diguzue Karrantza Arana honetan. La historia de Dolomitas del Norte nos ayuda a entender Carranza, Enkarterri también en una medida, y su devenir económico y social durante los últimos casi 80 años, podríamos decirlo. Gracias al trabajo que habéis realizado y que hoy hemos conocido en profundidad, sabemos que el inicio de la explotación de la cantera trajo consigo el desarrollo industrial de Karrantza Arana y también de buena parte de esta comarca. En medio de aquella explotación minera se descubrió de manera accidental la cueva de Pozalagua, una auténtica joya geológica que cada año atrae a miles de visitantes. El trazado de casi 3 kilómetros que une la cantera y la cueva de Pozalagua con esta planta es una actuación ejemplar. Preserva y da a conocer nuestro patrimonio industrial y nuestro patrimonio cultural de una forma atractiva y didáctica. Contribuye a que la actividad turística siga creciendo. Esa es la esperanza que también mostramos desde el Gobierno vasco y el conjunto de las instituciones para el Valle de Carranza y contribuye también a que siga aportando oportunidades, por lo tanto, a nuestro desarrollo económico. Dolomitaseko museo hau, gure ondarea zaintzeko eta zabaltzeko inbertsio bat da, eta hala ulertu behar dugu, inbertsio bat bezala. Dolomitaseko tranbiaren ibilbidea bizirik dago orain, garai berrietara egokitzeko gai izan zaretelako, orain hemen zaudetenok eta zaindu egin duzuenok. Hangoian, Raneroko haitzetan, Bizkaiko harribitxia aipagarrienetako bat daukagu, Pozalagua hain zuzen ere. Aitzuloaren alboan, ondare industrialaren bestelako elementuak ere baditugu. Iragan industriala duen inguru horrek milaka bisitari ditu urtero,
eta turismoak Karrantzako bigarren jarduera ekonomikorik importanteena edo garrantzitsuena bilakatu egin da. Hemen kableak ikusten ditu, kableek ikusi egin ditu, eta kableek zeharkatzen zuten ibilbide horren amaieran Dolomitaseko fabrikan gaude, Dolomitaseko fabrika daukagu. Eusko Jaurlaritzak babestua eta gure iragana ezagutzeko museo bilakatua. Elkarteak edota eskolak, umeak hurbiltzen dira ona iragan industriala ezagutzeko. Iragana, baina iragana oraina eta umeek adierazten duten bezala edo islatzen duten bezala etorkizuna ere bai. Beraz, iragana, oraina eta etorkizuna kable beretik lotuta esango nuke. Este Museo de Dolomitas es una muestra más de un país que apuesta por preservar y actualizar su patrimonio industrial y cultural, aplicando un modelo de desarrollo humano sostenible. Esto es, favorecer el conocimiento de nuestro pasado y contribuir a la construcción de un mejor futuro. Beraz, Karrantza Aranako udala ordezkatzen duzuen hori, alkatearen gandik hasiz, mankomunidadea ordezkatzen duzuen hori, Enkartur ordezkatzen duzuen hori, eta bizitari guztiei nik gonbitea luzatzen diedalarik, zuei bereziki zorionak eta eskerrik asko. Egunon guztioi, egunon lehenengo edabidetako lankideoi, oraino etortzeagatik, egunon Karrantza eta Gordesolako alkateak, egunon Bizkaiko Diputazioko kultura zuzendaria. Eta eskerrik asko, harrera goxo hau egiteagatik eta gure ondare industrialaren eta gure natur ondarearen ingurune hau ezagutzeko eskaini diguzuen aukeragatik. Ikerketa eta zaintza lan handia egiten da erakundeetatik, jaurlaritzatik, aldundietatik, udaletatik, gure ondarea zaindu eta babesteko. Eta zaintza lan hauetan era guztietako profesionalek parte hartzen dute. Historialariek, arkeologoek, arkitektoek, teknikariek, esfortzu handiak egin behar izaten dituzte eta zailtasun asko gainditu horrelako gauza bat mantentzea ez dalako erraza izaten. Interes ezberdinak daudelako eta interes guzti horiek uztartu eta bateratu behar direlako. Baina hori dana eginda gero batzutan ondarearen zaintzak beste zailtasun bat izaten du eta da kosta egiten dela jendearen gana iristea. Alegia, pixka bat hankamotz geratzen dela. Ondareak zer izan garen erakusten digu, gure iraganaz hitz egiten digu, eta ez da nahikoa gordetzea, kontatu egin behar da. Difusio lana eskatzen du. Gaur, Karrantzako Dolomitasera egin dugun bizitak helburu hori du besteak beste. Gure ondarearen elementu ederroni begirada bat ematea, eta herritarrak animatzea ona etor daitezen gure historiaren zati hau ezagutzera eta daukan balioari importantzia ematera. La intervención que se ha realizado en la antigua fábrica de Dolomitas del Norte nos muestra la importancia que tiene la tarea de preservar nuestro patrimonio y la necesidad que tenemos de darle la mayor difusión posible, sobre todo para que seamos conocedores de nuestro pasado. Acercarnos a los bienes que integran nuestro patrimonio es una forma de saber quién somos, es una forma de saber de dónde venimos y nos obliga a hacer un esfuerzo para difundir el valor del patrimonio que tenemos, pues tan importante como preservarlo es darlo a conocer y destacar su importancia. Felicidades a quienes, por parte de las diferentes instituciones y empresas, habéis participado en el proceso de recuperación de Dolomitas y gracias por habernos permitido imaginar, aunque haya sido por un momento, cómo era el Valle de Carranza cuando los tranvías surcaban su cielo. Eskerrik asko.